Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, урматтуу Чабарман каналынын көрүүчүлөрү, саламатсыздарбы, амансыздарбы? Урматтуу мекендештер, мен азыр Баткен облусунун Кадамжай районуна караштуу торговый айылында мал базарга келдим. Бүгүн жуманын шаршемби күнгө 4 май. Ар бир жуманын шаршемби күнү дал ушул сиздер көрүп турган торговыйдагы мал базарда кызыл базар болот. Бул жерде дайым шаршемби күнү базар болот. Мен азыр бир-бирден силерге малдын бааларын билип берем, андыктан биздин чыгарылышты акырына чейин көрүңүздөр. Бүгүнкү күнгө карата торговыйда малдын баасы кандай? Баарын сиздер менен чогуу билебиз. Но козлор сатып алынган окшойт. Сатып алындыбы? Салам алейкум. Канчадан алды? Кичинасы 12 миң, кыттасы 14. Но карасы 12 миң болду, носу 14 миң. Кочкор болду бери. Göz чоң кочкор болсу. Пичма. Бири пичма, бири кочкор экен, а? Но сиздер көрүп турган ак кочкор 14 миң, наркы карасы пичма экен, бул 12 миң болду. Жакшы болуптур, а? Но ушул жер туугандар. Мен азыр саат 8:30 карата келдим бул базарга. Баткенден келгичекте жол бир аз алысыраак. Да, но койлорду сурап коелучу. Салам алейкум, кандайсыз? Канча болду козулар, койлор? Койлор баласы 17 миң, эне бала. Козусу мененби? Козусу эркек ургачыбы козусу? Ургачы. 17 миң, а? Манабы 5,5 миң табылган, ургачы. Ургачы козулар 5,5 миң. Кой алып, коз алып туруп багам дей тургандарга мына силерге 5,5 миң сомдон сатылып жатат козулар. А бул болсо 17 миң эди. Козусу менен туугандар. Жакшы. Так, козулар кимден болду? Салам алейкум. Канчадан? Сатып бердим. Канчадан сатып бердиңиз? 28,5 Алтоону 28,5 миңге бар. Ургачы бар же эркек бар? Бар кочкор, а? Но караңыздар. Кичине канча айлык бар? Марттын 15-те туулган козулар да. 1 ай, а? 1 ай ашыгыраак. 1 ай ашыгыраак. 1 ай ашыгыраак кочкор экен мына козулар тукпары. Караңыздар 28,5 миңге алтоосу сатылып турган. Алтоосу. Чабарман YouTube каналы. Алтоосу сатылып тур, жакшы сатылып тур. Ечки канча болду ечки? Ечки 4,5 болду. Саан ечкиби? Жок, субай. Субай калды, а? 4,5 миң. Субай калды 4,5 миң дейт. Ну, суракчы, эгиз козусу менен ошо. Эгиз козусу мененби? Канча сурап атасыз? 13 миң кушта. 13 миң базар кылды, а? 13 миң. Козулары ургачыбы? Чабарман YouTube каналы. Мынакей караңыздар, эгиз козулар менен 13 миң отур базар. Жакшы. Жеке тартып кетебиз. Салам алейкум. Кочкор канча болду? 12 миң. 12 миң, а? Базар канча кылды? 12 кылды. 12 кылды, бербедиңиз, а? Бербедим. Дагы 5-600 сом бар, а? Канча калды базар? Бар. 5-600дөн да көп ашат, мына кочкорду 12 миң. Караңыздар. Кочкор. Так. Салам алейкум, канча болду? Базар канча кылды? 7 миң, а? Сизге турган кой 7 миң. Так, мыналар караңыздар, мыналар дейм. Мындай кочкорлорду алсаңыздар, бүт бардыгына жүндөрү туп-тунук, таза жакшы каралган кочкорлор. Кимден болду экен булар? Сизденби? Этинен бармап, мына. Кең алак болду бериң. Кочкор кандайсыз, жакшысызбы? Канчадан болду мына кочкорлоруңуз? 15-те Не порода булар? Бул арашан, бишкек. Арашан, 15 миңден сатыпсыз. Эки тишпи, тиш чыкканбы? Тиш бузалек. Тиш бузалек бар, а? Караңыздар, тиш бузалек, арашан кочкорлор 15 миңден дедиңиз, а? Караңыздар, 15 миңден дейт. Жакындан көрсөтүп койсуз. Кашынып атканда. Lan қараңыздар. Жақшы арашан қошқорлар, арашан пародасы тиш бузалек 15 миңден шетінен сатауыз дейік.
Ağa menen bir süreçençi. Ağa siz daim koşkormen işteysizbi? Araşan, gisar izdeginden çalsa olur sizge? Yok, bizde kam uçuraydı. Biz ko'pincha bunda aralashib kelamiz. Aralashib kelsa. Yani onday bo'lish qiyin. Telefonda aytingchi. 077 707 mi? 077 Dağın 07 07 72 72 91. 91. Qayerdan bo'lasa? Ben başka nomerde aytayım. WhatsApp var da. WhatsApp'ta aytasizmi? Aytingchi. 0708 mi? 0708 65 65 62 62 54. 54. Şu nomer arqылы sizge baylanışıp mınanda qo'chqor alam degenler çalsa bo'ladi, ha? Adresiniz? Temoyindan. Temoyindan, ha? Yaxshi. Temoyindan ekan, Jashnaqa Arashan qo'chqorlar şu telefon arqылы baylanışsаңыздар bo'ladi. Yaxshi. Tamam, no qo'chqorlar qaraylik. Qo'chqorning turi o'sha yoqda ekan, tuganlar qarangizlar. Vay. Derski qo'chqorlardan bo'ladi. Ya, assalomu alaykum. Qanday sova? Yaxshimi? No, qo'chqorlar qanchadan o'tadi? 25 dan qurdi 4 kun bizim. Bular ne parada? Gisarmi? Sonda. Gisar ekan, ha? Qaysi no 400 ming bo'ldi u? Bermadingizlar, ha? 25 mingdan, ha? Ikki tishmi? Ikki tish, ha? No, qo'chqorlar qaranglar, ikki tish 25 mingdan Monster ko'p turgan 4 tani 100 ming qildirak. Biroq bermadilar. Dag'i kishine bor o'xshaydi. Gisar ekan, gisar. Yaxshi qo'chqorlar ekan qaranglar. Chabarman YouTube kanalı. Qo'chqor turi bilan tug'anlar. Mana shunday. Hurmatli ko'rishlar, men endi uylar tarafga dag'i o'tayin. Uylarda bir so'rab qo'yaylik. Mana son uylarni torpog'i bilan so'rayman. Bozor qo'yadi. Qanchada o'tasiz? Qancha oldi? Torpog'i bilanmi? Qancha so'raysiz? 100 ming so'rayapti. Torpog'i erkek urg'achi? Erkek. Erkek, ha? Mana 3-chi bolasi ekan, torpog'i erkek 100 ming so'm so'rab ketadi. Son uylar. Direkt yaxshi. Assalomu alaykum. Erkak o'tang sizdami deyman, ha? Torpog'i. Bu qancha so'raydi sen? Bu jangile turibdi-la torpog'i. 90 so'raydi. Qanchanchi bolasi? Qanchanchi? Birinchi bolasi. Birinchi, ha? Okey. 90 ming so'raydi. Tak, sütni qanday beriladi? Yaxshi. Yaxshi. Bu qancha bo'ladi? 75 kam. 75 kim bor, ha? Yaxshi. Ha, bo'ldi buna. Damlarni tartib qo'ydik. Mana shunday torpog'i bilan 90 ming, 75 ming. Novadir savdo bo'ldi. 77 bo'ldi. 77 bo'ldi, ha? Yo'q, 57. 57. Aytam qimmatlab ketganmi deb qo'ydim. Torpog erkek urg'achi? Urg'achi. Qancha so'raysiz o'zingiz? Men 70 so'radim. 57 ga so'radingiz siz. Torpog urg'achi ekan. Yaxshi. 57 ga bog'lishdi, biroq bermay turadi. Sonlar shunday. Так, endi mana buqalarga keldik. Assalomu alaykum, qandaysiz? Yaxshimi? Buqa qancha oldi o? 81 ga berib berdim. 81 ga berib berdingiz. Bu ne parada? O'zinikilari Shvedska. Shvedski buqalar tuğanlar qarangizlar. 81 mingga beryapti. Tak, dag'i o'tamiz. Kimisi mnovu? Jataversin-da. Oho, mana qarang. Mana buqani. Ana, hop, bismillah, mana turdi. Tak, qancha dedingiz sana? 120 ming dedi. 120 ming. Bularning yoshi qancha bular? Yoshga jetdilar-ku. Yoshdan 2 yasharda endi. 2 yashar, 120 ming. Shvedskiy. Shuni chatish. Chatish. 120 mingga bermadingizmi? 120 ming deb jetammi? 94 ming qilishdi berdi. 94 ming qilishdi, bu bermadingiz, ha? Yaxshi. Aylanib ko'raychi, mana qaranglar. Shvedskiy chatish deydi. 120 ming so'rashdi. Mana shunday buqalarni.
Жақсы. Мынау бұқаннан сұрап қойылы. Ассалаумалейкум. Кем көрші қойылы. Қандайсың? Жақсы бе? Қанша сұрап атасыз? 95 bin kılıçta. 95 қылыш та. Өзіңіз 100-ден нарақты болжалдап тұрасыз, ә? Жақсы, мына. Мынау бұқаны 95 мың бағылыш дирек, бірақ 100-ден нарақты сұрап жатыр. Нашынай, ұрматту көріншілер, мен азыр дағы бүләке сіздерге кішінекей бұқаларды Чабарман YouTube каналы. Дағы бүләке кішінекей бұқаларды көрсеткен, аннан ары базарда лап шығып кетейін. Так, мынау кімден болды екен, а? Мынау кімден сіздерден бе? Қайсы көй? Мынау үші менен? Чыбылады, апам, ажыбыланы. Екөсі... Мына шындай базар екен, туғандар қолымды қармап, аны тарт, мұны тарт, тура түстен өзелді. Елчілік деп қойды. Так, мына тұрпақтарды сұрайлычы. Қаншадан болды екен мына тұрпақтар? Bilmez, boyalan bilmez degan. Mana 30 kun. Қайсы мынауны? Сіз сұрап атасыз 30-ға. Бермей тұрасыз ба? Берің ауайық, жақсы. Жақшылық тұрма. 30 мың дейді. Осы сіздер көріп тұрған тұрпақты. 30 мың сон. Мына шындай ұрматты көрілшілер 30 мыңден 45-50 мыңға чейін жақсы бұқа тұрпақтарды алсаңдар болып. 90 мыңнен жоғары жақсы парадалу шведский бұқаларды алсаңдар болып туғандар. Әдемі қой қозыларын бағалары қадимкіде 10 мыңден 15 мыңның тегерегінде сатып жатқан үшін. Албетте қымбаттары бар. Алар дені ұрматты көріншілер, алар Гисар пародасындағы күшті қойлардың басы шындай. Урматтуу көрүүчүлөр, мен жыйынтыктайм дагы ушундай. Эгер сиз Баткен тарапка келип калсаңыз, ушул торговыйдагы ар бир жуманын шаршемби күнү боло турган мал базарына келип кетсеңиздер болот. Биздин каналдарды көрүп туруңуздар, комментарий жазыңыздар, лайк басыңыздар. Биз сиздердин лайкка, комментарийге колдооңуздарга муктажбыз. Көрүшкөнчө.